ایوار باش گهدر و تماشابانین بویر اف ام خلقک نوش برنامه به وجویا کوچ برکی آنگو مسیرت مخترب. دوی برنامه ده ام بحثا سرپیهاتی چیروکا کوچ برکی سرکفتی دکن. میوانی مایه و خلقه کره باجار قامشلو حسین حسن وج نیمسا میوانی مبه. دما تخوش به ماموستا حسین تو بخیر هاتیه برنامه یما دم باش ایوارا و تبا بخیر صحابی سلام ماموستا سپاس ماموستا حسین ام دست بیکی ام دخوازن تو هنکی بحثا جیانا خواب کل سوریه لباجار خواه قامشلو تگیابو چه آستا خوندنی دخوازن تو هنکی بحثا جیانا خواب که شخوا كنت سالن از جباجار قامشلومه از سال 1994 دجدایک بومه الباجار قامشلو التاخا غربي تمني خوال قامشلو در باسكر حطاني از بوم 20 سال من القامشلو خوند از شوم دبستاني حطاني بكالوريا جي مستان بله شهر سوريا دست بيكر وشاغد 2012 ده من بكالوريا خو قداند وازمام لقامشلو جبر شارجي من كاري وسارم شاميك از بخوينم شينا بوي شاغي بشتيوه نظام هكر تخازو شتنده خواندنا خواتا بردوام نكر لزانگاه شامي نا دكتوريا درانا بيجيشكيا درانا بلي اري لي بردوام نكر تيدنا سوریه کت آلوزیه دو شاگرتین پر جهاتی لی هبون لی پرانیا ونا بره خدان کوچ بریه گلو سدم تنی آلوزی بو یان داخوازانا بیتر جیانا خو خوش بکن یان خوندنا خبر دوام بکن ایتا تا چت خواست سدما یکمین وکم بیجن آب بنگهین او بو یعنی شرل سوریه بو آلوزیا کوچه بو بله لی بری شل من خواست از درکم الجینه یعنی الجهنا باشتر از بخوینم زانینگهانو چیتر یعنی از سوریه بخوا درکم و کلتورن دی ببینن چاندن ده مروم رو نهناس بکن یعنی زمانن و زانینگهن باشتر یعنی آستن بلندتر یعنیش بری دجید بالا من ده هبو او شارجی چه بو درفت باش چه نبو که از سوریه جی بخوینم شغل بامجي الروجافا درفت بركين بون يعني تاني هناك درفت هابون او زانينغها شامي يعني يا حري باش بول سوريا او يعني تاف بون صدام و اجبو فيكيس دركتن يعني هم جبر آلوزيوزي وهم خونن من هابون متخوست از بجيبينم بله حسين تبري خدا نيم ساي ام هنكي بحثا استانگي ريا کوچ بريه بكن بریکو از بهم نیم سایجی از پیشی چون باکوره کردستانی و ترکیه جی از نیزی سال و نیو از ما جبرچه لترکیه ده ترکیه هل بجارت اولور وقت راوست که هکه بو یعنی جبو من نتخواست از لور بمینم یعنی مجبوری از لور ما او ریش خود جبو کسک بچه اوروپا دور دوی یک در باس بوه از الور معمل باجار آمده الإزميري و تو کار یا خواندن لترکیه کر؟ نا از السر کاغتین خواه مکارد کر متخواست از یعنی نبقى چاقی در کبم و چه نبوی چاقی اجبر بیه که جی از سال و نیف که لترکی ما البنده کاغتین خواه لورجي من اسبتشكي فيري تركي جي بوم من خفيري ألماني جيت كر اجبر من تخواست از دوارم یان اوستریا نمسا یان جی آلمانیای هر دو دولتیش خود آلمانی داخلن باشه امی بین نمسا تجربتا یا پیشی چبون یان تا چاوا دست بیکر جیانک نو لسر تبو از بخواه مروغا کم بریکو از بچم جه کی از حاول ددم جه کی ناس بکم لسروی جهی که چه ملت چه فکر آوائی كاشتن كيجا أن أستي يانجي زماني و
برويك يجي زمان هكر مروف زمان خوينجي خفير دكا تفيري كولتور وشانداوي ملتي جدا جبرويجي يعني وقت شوك جمرتشينا بوغاواس هاتم شوش برويجي از يعني زو از تافي شاندا نمساوي بوم جمرنا تشتكي اوقاس غريب بوم تما كوز هاتم از زمان باش يعني سفير ببوم قاربو شتن يعني ديالوجن وقت بفيج هيسان از بنكار بشتغلن باخذ خوش بو يعني جمرنا اوقاس زحمت بو كوا از هاتم از سالا 2015 ده بهاشتم نمساي باجار فيينا شو حتى انها جياز الفرق بله وشاغي من دست بكورسين زمان كرن آستن بلنتر ومن دست بزانينجهي وكارجي بهابركر باشا تو دبيجة تزو تبلي جواكاني مساوي بو قالو كسي آلي كارياتا كر اري ابجي يخالك بر بالكيشة اجبركو لبرجي هم خواه من هم هوالن من لبردجين اوجي آلي كاريات كن يعني كسين كبري دو تجربة عن ردر باست بوبون نوك كسكي تنه بي جهكي غريب وكسكي ناس ناكي افيك عاد تواجي لبر شتي او هلا كوچبري دست بكر سالة 2014 ده دولتين اوروبي ونمسا جيك جوان بو كورسان ددن او كورسين جرد بيجن اي انتجريشن يعني جي اندماج تاكو خالفر غريب نحس بينن زانبن كاج سيستم لبر هي اوجي يعني تشكي خوش بو ومروف كراكو كذا اتموسفيرا زانينجهي دجي هفالين مروف تشيد ب افيك جي يعني برباش يعني هم مالبات دولت آلي كاريتك وكسين دورا مروف وتشتك وتجي دكا باشا حسين أمي بين سر خواندناتا لسوريا تبري خوابدانا بشيشكيا درانا تب خواندنا لزانگاها شامي للنيم سا تبري خدا خواندنا زانستين سياسي جبر چه ما بس جي چبو بشيشكيا درانا او بخوا نا خواستكام بو ندا خوازاتا بو اره نه من دخواست يعني برويا كيجي از چوم چند از دمك الشامي جي مام لي من خواست يعني كيف من جيرنت هات بيتر از بسياسته مشغول دبوم يعني دماكو شر سوريا دست بيكر بري ويجي شو ما كرت ام مازل سر سياسته بناوا شر دو الوزيان ده بله يعني بسياسته ببر مشغول دبوم ببرتوكان يعني بتشتين وصابه بيترجي تشتين وقت بزانستي علمي وقت بجيشكية بشتي از كاشتم بر مگو از خونا خو بجيبينم يعني تشتيكو كيف عمل جيرتي از تخازم ويتشتي بخوينم نكو از بخوينم خندنا خو بداوي بينم بشتي ويجي از تيكرم كاركين دنده يعني بنجهم بوكو از دكتوري درانا مثلا بيتر از تخازم دواري جواكي ده يعني واري سياسي وقت مروف خدمتكي قالي خربك تشتكي كو كيف تجي جيرتي بله پشتی و باورنامه خورگرت و چکر باورنامه یا زانستین سیاسی زاننگاه وینه و چکار کر باورنامه خوش و من مهابوری مورگرت يعني هين دم ماستر باس نبويه بله بيسترو يعني نبويه مهك از تخوازم خواندنا خو بردوام بکم شخوا خواندنا ماستر و دکتورا بله اره هم ماجستير هم جي بشترا يعني خودي بو احمد دكتورا جي تشيكن از تخوازم بردوام بکم دواره تکلین ناف دولتی ده باشه جي ارمان جام سرکفتن جبوتا حسين سپاس دکم سلام امی بین لسر پیمانگاه چاندا کردی لوینا تخوازم تو هنکی بحثا وی پیمانگاه بک ارمان جنوینا چنه هونچ پیش کشت کن بری گم بحثا پوستی تبکن وکری وبر تخوازم تو هنکی بحثا وی پیمانگاه بک وی محده انستیتوتا چاندا کردی آوینا یشود سال 2017 ده هاتیه دامزراندن بله کسیم کو دامزراندن جی
کەسن ئەکادمیسیان بوون ینی خوێندەکار بوون یان خوێندنا خەبداویانی بوون دەرچووی بوون وان li Vîyennayê tev jî xort û keçên Rojava bûn li Vîyennayê damezrandin armanca wê yan ji bo çi çêbûye bêtir ji bo ziman û kultûra Kurdî da ku xizmetekê bikîne civaka Kurdî bêtir li Nemsayê yanî wê çaxê dema ku dest pê bû dixwazin mesela miletê Nemsawî jî kultûra Kurdî nas bike hunera Kurdî mûzîka me wêjeya Kurdî ziman ji xwe kursê ziman jî hene em dikarin dûra li ser jî biaxivin em dixwazin ew jî me bêtir nêzîktir nas bikin بله ez dixwazim tu behsa endamê wê bike hejmara wana û çi dikin kursê wê naçine çi beş tê de ne endamên me em 12 kesin ji xwe em jî bêtir xort û keçin yanî bi emir biçûkin jî ji xelkê Rojava ne xelkê Rojava ne hem ji Efrînê ji Kobanê ne ji Cizîrê ne wek min got yanî armanca me bêtir em têkiliyên çandî çêkin di navbera Kurda de û miletê Nemsayê ku dijî hem Kurd hem Nemsawî jî wek bibe cihekî diyalogê ji bo me û ji bo me tiştê ku înstîtût dike gelek tiştin ji xwe yek jê mesela pêşangeh hene ji bo hunermendên Kurd wek ressam bin yan jî aheng ji bo hunermendan li dadixin yan jî alîkariya wan bikin hevrekarekî bikin wekî din heger pirtûkên Kurdî hebin bi nav û deng ew nivîskar me ew dikir mêvan li baxwe hatin me hev ew pirtûk dinirxand heger pirsin hinekan hebûn jî ji wan dipirsîn ev çalakî bûn mesela wekî din kursên zimanê Kurdî ji xwe kurmancî ji pêşî de heye li înstîtûtê heta roja îro jî li ba kurmancî jî em ana sê astam didin kurmancî zazakî jî hebû wekim bêjin semesterkî yan jî fesilkî zazakî jî medda ew jî tecrübeyek xweş bû ji xwe bala me de ye ew jî hîn yanî zazakî soranî yan jî zaravên din ji hewramî bi lorî bi ji zaravên Kurdî bi ev ji bo zimanê Kurdî ev bûn wekî din înstîtût karekî din jê radibe koma xwendinê jî heye a Vîyennayê ew keç û xort dîsa li hev dicivin her du mehan carekê rûdinên li ser pirtûkekê yanî nirxandinên xwe dibêjin hin rexneyan dikin ka her yekî çi fehm kirî ji vê pirtûkê bêtir pirtûkên Kurdî yan jî heger bi zimanekî din be jî li ser Kurdan be بله ew jî تكليوا تنن بخلكي نمسار جبو في بيمانجهي يان أكاديميين نمساوي ونتبلي وانا تبلي خواناكن يان ون طيبت ون تخوازنها كرد بن وك اندام يعني بلي وك اندام نا هو تاني كردن يعني بلي جبر او نظام هقل شاروجي دبيقو هرتن افتش لي حطانها تنيت بلانا مدر يعني كردن أما بين لسر كاري تا بوسيتا ينو وكريفا بر تشاوا هات هالبجارتن دي انستيتوتي دا شخوا بيتر كسي كو بيتر كارد يعني دوستا بيتر دماوي بيتر هبا جبوفي كاري جبر كاري ماجي تاف خوبخشي يعني مش طوية تكس جمع يعني برا ناس تينجي جبر ويا كيجي بيتر كسي كو بيتر بخازة كار بكا وزانبك ودماوي هي والجور في كارية أو تي هالبجارتن جي بيتر يعني ام هاورو دنين وكان ببيجن بقشتي ام كسكي هالدبجيرن يعني وك شنو بيجن دلك السينا عمينة جبر زانن يعني افكس وكار بكا وحق جدر كذا الجور وياكي يعني التجارة شيد بله پیروز به سروی کاری تاینو امین اف برکی کرد بستین و گرن پرسیخوا
جار كدن هون بخير هاتنا گهدارو تماشاوانین بویر اف ام دوی خلقانو جبرنامه پیواجویا کوچ برکی آنگو مسیرت مخترب میوانی ما حسین حسن جویه نماریا جار كدن تو بخير هاتیا ما مستحسین سپاس دکن سالمی سپاس تو دواری آلیکاریا کوچ برانده کاردکی ام هنکی بحثا کاری تبکن تو وک شیورمنده تخوازم تو بحثا وی کاری خوابکه تو چاوات که؟ شخوا وقت من گوت جی من پیشی کار ماموستتیه جی کر ماموستتیه آلمانی من هم که کم دست بکاری خو کر ماموستزمانی آلمانی؟ من دست بکاری جی کر بچاقه بله من آلمانی جی دا دمکه او کار منی پیشی بوجی و من دست خواندنا خواجی کر بله وک ماموستزمانی آلمانی لکودکی لدبستانان یان الکودکی بله لدبستانن فرمی لبر یعنی او جل بجن فولکس شوله دبستاني وقت بيجي ملت يعني الحر تاخك فيينا او دبستان هي عليا دولتي دا يعني بشتقريا دولتي جيرحية بله من الورد دا شاگرد تكيبون شكيجان ولا طابون شاگرد بنابر بون يعني كسين بنابر وقت ما ام جي هاتن بر او جي يعني بشتي ما هاتن بسالك 2 سال 3 سالان بيتر كسين سوري بون افغان بون عراقي ايراني بيتر اف بون يعني جوان دولتا بون يعني جي صومالي باشا بشترا او الور من جد كاركر بيشي بشترا جي من انها جي حتى انها ازل وقت جل جن صندوق اندماج يعني مساوي الفير از شيورمندم از اليكاريا بنابراندكم كوش كورسين الماني ببينن الكودريبا يعني دا اليا كاغتا عندهم اليكاريا واندكن وقت مشترك جوجي ما جود دولت اليكاريا مكر دواره كورسان دا هم دزمان دا هم جي دواره كولتوري دا كو ناس بكن كاچل نم سايري سيستماوي چاوا بريفا دچا دا كو هم جي ناس بكن امزو تيكيفن نافيج واكيدا شغل باما او وان كورسان جي ددن ام وان قيد دكن وان تومار دكن اگر برسن واها بن كاغتن جوار لازم بن نزان بن وهرن كر ام جوار بجن تيل كر خلاص كل كيجان سازيه تبوانا وقت آلي كار بلي اره راست وقت شيورمند يعني شيرت اگر تشتك باش شبه يعني وكي دنجي ام كاغتان ددن وان داكو خبلاش قيد بكن كورسين زمانره افکارت دخوازات بو یان حکومت نمساویش دخوستیه؟ نه دخوازم بو بهتر وش خود دواره خواندن مت جی بهتر او انتگریشن اندماج هی يعني دواره سیاسی ده هم کلتور هی هم اندماج هی يعني هم دواره خواندن هم دی هم تشتی يعني تشتی کواز دکم باشه خدمت جواکی يعني حسين جبو دمين بيج بروجي انتهنا قالو تتخوازي كارا كيدن برنگا كيدن تبليجيانا خوبك جبو دما بي شخوبا منه دست بريفبريا انستيتوت جيكريا بلانين ما بروجين ماني بريجي هنا بروجين نوجي هنا چه بروجينا؟ برتوخانه كردي رفيانا ام تخوازن نيزيك سويجي دامزرين بكن او جيت بلانا مدي مثلا بروجين جبو زارو كان هنا وقت من گوجي زماني كردي بزارا ويندنا تاني كرمانجي اف بروجي عم دي مثلا جبو انستيتوتي تشتن دنجي ويبين لانها تشتك وازانم امي بكن افن يعني وقت دنجي از وقت مشتر گوت خواندنا من استخوازم ماستر خوجي چيكم دواره سیاست داوجی تکلیه ناب دولتی از ویج تخوازم چیکم بله اون يعني وقت پیمانگاه چاندا کردی لوینا هون دکارن چه آلی کاریه بکن بو کردن هر چار پرچه کردستانی وقت می پیشیجی گوت آرمانجا ما انستیتوت او کو چاندا کردی زمانی کردی اون دانه با بهتر ليفر يعني أستراليا شبه كو زاروك مثلا ليفر دشن بألماني فرد يان بإنجليزي يان زمان ده يعني بياني
شخواوجی باشش بوان لیج بو زمان و کلتورا مجی وندانه به ارمانجا منی سرکیه بو کردین لبر وکی دنجی کار حری برفره دبن وک مثلا خلات شرفنامه سالا بوری گهاشت مامسته کونی رش او جی شخوال ولات بک روجاوا یعنی کار نوسا جی چید بن هم لبر هم الوالد جی وکی دنجی کردین منی مثلا باکوره کردستانی او مثلا ماموستا شاهین بکری سیورکلی یعنی جی کردین منی سوفیاتا کبن وقت دکتر جری هم واری خلاطا شرف نامد کوانجی ورگرد هم جی وکی دین مثلا شنا پیشکش دکن وقت وانه آن دیدن مناقشه چه دبن یعنی هم تبعی کردا هم تکارن بهفر کار بکن اوالی کاریامت کن ام یاواد کن داکو زمان و چاندا کردی الور وندانه به و هگرم بکارن خدمتك يجي بكن شخوام دكن باشا قالوا تنيت هي وقر ولات وزانن قهي ويدا ونكاري خبر دوام بكن جبو وقر الولات او دلي مقشادة يزم لدويروشا هيدا يعني بشكل زحمته وشخوا بلاني مجي برن هين نتني افخاندن وان يعني خواندنام هين باش يرمايه حتی از خواندنا خب داوی بینم استوازم یعنی هگر وگرک تمامی تنه بجی مرو پروژه ناچی که روالات یعنی روجاوا بیان الکو بجی باجار کردی بن هری هی بری باشن بالاتت هی چه پروژه الولات چیکه بهتر چتن خدمتا جواکی یعنی وک انستیتوت هم دکارن هگر پیشروجی ده مپلانش خوردانی یا جی از وقت کس به انستیتوت جی علیکاریا امروز هم بکن بهتر از خوازم دواره خواندنی دب خفت کسی کو درفت نوات نبن درکبن زانینگهن در و یا امروز لور درفت آنجواره چیکه یا جی علیکاریا وام بکن کو درکبن خواندنا خو چته کو او خوازن خونا خو بجی بینن دیس وگرن جمال باتا خو بهتر است خوازم دوی واریده یعنی تشتکی بکم خورتین وقت من را خورتو کچان بله وقت خورتکی جوان و سرکفتی تو چشیرتا و خورتینوین بری خدانه کوچ بریه شیرت زام تشتکی مزنه لی از کارم ببیجمش تجربه اخوا تجاری مروف یعنی تسلیم نبش هر تشتیر یعنی تلکو بجی یعنی چه زمان به چه ملت به مروفت کار بکه بس کار بکه یعنی تبسر بکه زحمتی همه راست لی وکی دنجی آلی کاری جی هی همجا آلی مالبات ده همجا آلی حوالان ده دولت آلی کاریت کن و مروف درفت هم بگره و درفتی باش بکار بینه یعنی جیان گشت درفت مو دوی مروف نسکنه بله قوتنك تهاب حسين أم بي خلك خب داوي بكن؟ قوتنا مني داوي شخواف تشتيك ما قوت پیویمه کو کیجان خورد و کچه کرد الهندره ولاد بن یانجی الدیاسپورا بن لدرو بن تم خال پیش بخن یعنی نسکنن آستا کوگیانی خواندن به کار به چه به یعنی نسکنن چقاس درد کفن مرو بوان سرفراز و سربلند به و اسپاسیا وجید کم وک بویر رادیو وجی استخوازم بهتر جی هری ون کارت کن اسپاسیا ود کم و بهتر جی گوه بدن کسیم کوچبر داکو اوجی جوالت قط نبن یعنی تمی تکلیا مهبه نبتنی مالباتی لدوار وک ارگانیزاسیون و رخستن جی هم رادیو بن تشتن کلتوری بن چه به یعنی داکو هم قط نبن جهب و سوداوان خورد و کچانجی بگه ولاتی وال گلک سپاس جبوتا حسین گویروت بو میوانی ما سرکفتنی جبوتا و جبو کاریتت خوازم جانک خوش بوتا ام به ویرانگی هاتن داویا خلکا خوام به هیوینن و دمک خوش مردر باز کرن سپاسیا میوانی خودکم حسین حسن گوجوینا میوانی مو سپاسی حوالی خودکم لسر کنترل و شانا زندی لورین و لاوا حتی جارگدن چارشمکدن بمین کیف و خوشی